because me dirty for us, me da busian for us. A drew say ya na mame humble. Yeah. If we say a debut or we are only say we but to him say I was away na we sure. But I near kase nipa ninka ba nipa wonkai. Yeah. And mame who say ejuma me no nipa tiasie. Sure. And be a genuine people nso a omo support me. Sure. Me there was say me enti edru say my emotional and humbled. Yeah. And I'm doing so yeah. Right. Now yen share all of them come about radio journey near the Zanduma revelations be how it started. Now would chimu say unkwada brim no ano obey radio and answer about two kwem. How did you arrive here? I think said be make said you training me. Okay. I will radio mu. The car radio ma unofficial na me papa. Oh okay. Ze me papa na kire ye kasa. Ze papa ye obi a onim kasa. Nti so anketenkete ni nyina no. Ye kenkan Bible, ye kenkan we na o kire men kan say ni e ka no. Nti so ni nyina no o kire ye akandini ye leadership. Okay. Nti ye wo school mu nyina bon say be a class prefect. Nti sa leadership role o kasa, o ko fight, o bo nipa no. Me papa ne trainee ne mani nyina. Nti me sua kasa free me papa. Any ne mani nyina on a trainee ye etre bia na me maame beka cho se betena ha kenkan we mame we nyini se koyese enti I think say sa anyoma no ma wo fo num na de me hia senti ye nyini nyina na kasa nye ye problem. Okay. Aha na kasa nye problem enti radio no edru ba bi no na say utietie a sa time mpanyifo that time me senior kwame edinkra mu Abeku Santana mu samre no mu na ewo system ni mu Lavin C mu Kujuma fu mu those are the people nti na wutia ede and you feel say we obi a opekasa utimi betimi akasa naturally it said do kai no Obras we din pa ofie an kofo nim sa de na oyere so aka so say we ku fie we din wonye obi a we enti eden na obetra microphone echi ase na bi atiasi wusu I mean say but that's it omo nim me de omo nim say me mpekasa okay aha obi a onim me beyond the microphone me nya wie say ya anakasa ye me din. Okay. Aha, ya me pese me tena si din sa metimi atena ba bi fa ko din a obi anka me ho. Wow. Na me ye ma de o me mpekasa after show but adwuma nyankopon de ahye me nsa. Right. Nti say me betena pe a different spirit takes over. Wow. Aha, nti because nyoma bi wo ho a me kotiam say me can we. Then you realize that because of honhom fofra etimu a de ye adwuma nti enama o yesa but ya bende. Wow. Now, ujumedie mu no, ujeni was starting journalism ni ade no. Has there been a point in fact, o feel say wabemu anka pese ojai? Well, abembo dey normal but obi a onim me no mabemu ntambu. Okay. Menye obi a mabemu bu ade ho. Ena menye ade a menye obi a utimi hunahuna me. Okay. Aha, say ye no. Eno na meye. I think say ono so me pick from me papa ho. Me papa ni guy name ba ko ye ompoanabo. Okay. Untimi mpoa me papa. Wow. Enti me papa catch them o say eno catch ye nyina o say me pese obeka no kre na kire me. Dan say obeka nkontompo nsem na me hu a me bubufu. Nti wo de ka no kre say me bufu kra mejai. O pie glass na ka say me na ma pie. Kai enti me papa de sa de tie na obeka. Enti me papa nya obi a wadi bone na wakwa da bi. De tie na obeka pepepe nti wuntimi ne ne nya se o da mpa cho kawe emfa nti I think say sa no de tete yen ayi hu say ye beka no kro bubefu ye kra na yaka enya de wo feeli but what do what am I na you saying because social media everywhere we grab it me afraid radio and say ba ku ya no blast we na you was saying ankofo di mate di watem na wo sebe kra no wonim nyansa wonim de wo keka na ye party no pese ogu no na say I mean even with last year getting to the elections what time did you cry the live on radio about TV na we interview no say obi niska onkoto mo bag ketwa na ade or the Safwa and directly but I saw your posture na me hwe no ma bi ni ade a ukofia ya na
o hwe sa na o mani nyina na ye didi atem ne ade no a e de na ye ba utrim I think say eya also be a wo de ma na nije. I think say me pese me relax ya ene ya me hwe nkrofo ya mo kasa no. Okay. Nti ya na me de relax. Obi do atem na. Na me de relax. How cry? Debi. Hey, stress na me de relax. Let's mo bregu. Debi chese o. Because enra say na me ra ho ama wo. Sa I say na manfo. So baby na me nam na me didi o. Yes ma ha ma tetem. Debi sa ko kan wase na. Normal. On set o ma ya o mo yesa no. O mo nso na tie me o mo ntimi nja me tie. Okay. On me di kan catch say hwe enra Penya or share a government spokesperson. Yeah, Felix Ofosuku. Nyamia adum me anam fancy nyamia adum ma medrum pomponso bia. Yeah. Me kasa impanyfoti. And yesterday from Flagstaff House was share that is Facebook it. Because omo monitor ye. Nyamia adum bia ya no adru no. Eye nyamia adum. Sure. Enti ya na sa anwoma na no he NDC fo a omo ka de omo ka no. Ahaya no beti. Yeah. MPP she uhu MPP ni bia na NDC ni bia na ni abre odidi matem na no opema asem wonderful na otie me na de tie ni se won se nyankopon hira ba bi na wo influencer obi nim se wo ka ebe ha adwen enti na ya no mo ye nsa no yes on person mo gake wo aha de ya no person mo ye ni se obi abetimi akaba na Jantuah ka ebe ha adwen enti ni ye nkɔ no so enti ye nkɔ ne so but na me ka se o ye sa na eya na mesre because obi oni me no nyoma sa na ha me okay because debi me ka say say wutimi ba me page so na hu se na Jantuah akra ye okay enti sa wo ka say me aboa kwasia uni nyansa na ye mesre ebi say the same aboa no da so di nachi emu abam the same kwasia no da so di nachi wonderful the same stomach journalist no da so di nachi MPP for ka so ma boycott no mu da so ti NDC for ye o mu abai o mu da so ti enti me de once a calling, that's the difference. Sure. Baby, I make us baby, I may will be a menya juma ma penino. And your question to na me ye juma. Right. Baby, I may will be a menya juma ma a penino. Yeah. Baby, I friend is spiritual entrepreneur. I'm a spiritual entrepreneur. So baby, I may will be a menya yankupon. Into your sorry yankupon tea. Into a to say, I was a Jimmy, a band, son my year. I wasn't me juma because yankupon hear me. E wase me yire me ho ye madwuma because nyankopon ne bebu matan enti me mfa ne say kwasitwumu ba de a Jimmy ba de a da bi o de ase eno nti na duru ba bi na me mre so na e wase me kwa na me ko right se me ye adwuma wo ba bi na time ne so na me ka se me kwa me ko right because me nye adwuma manipa se e wase me ye adwuma 3 years wo ba bi a 3 years ne so a obeye de me ko because I was a to us baby. Sana ye calling ni city. But we are grateful say Nyankopon e go so hyirai. Enti o kan we nyina bom a you faithie wo ne. Yeah. I mean ye kan qualifications a brain year French would have gone through a lot. Having about 4 masters why you PhD yeah. In fact, you're doctor now. Dr. Nana Kwadwo Jantuah. Just that you don't want to use the title. From way of say, you're humble. You don't boast of what you have. But say your show qualifications no. What's young Mako and Empire? You be aspire to be you. What would you tell them? I think say one of the things maybe my wife or no one the first degree first degree no. Now that time cranonyim. Okay. And I'm a catch and say my top forms are man okay no to be school obey masters. Wow. And also one yen I'm so obey. Wow. Obey. Otina ni no aye. Wonderful. No gratitude. The point is that obi obey me bia no ya na me pese okonanim. Sure. Nti me padisia. Se ebeka meka se me sapiosexual. Right. Sapiosexual you obi a osua de no eya na eye me fe. Okay. Obi a wa bia na me fe. Iti me ni udi nkomo na me nsua bibia mfiri ma de man nkomo na ye den because so your ba na be ma me pese me sua bibi efri wo de wo kan si enti me nse de ni time enni nkomo bia mfamfa so bia mbre me so o ma mo sua de right so betimi akusku okay school here pa wonderful eboa wo bie wa adwemu etimi ma wo gina o ti ase additional ya yesu ani nyina no ye say betimi ama ye de ye na etimi motivate ya inspire nti I will encourage everybody right. So person ye tesem yesu ade okay and the other thing no say o mo kai no me your brefo me ye adwuma me mpa akwadro hard work me papa na de tete me ma me so de tete me me nya obi a me ye akwadro me nya kwadwofo me ye adwuma
me bring me moja ani me mpese obi beka se ono na to me me mpese obi beka se wa ma me bride ti mpese me ye madwuma na me nya misika right time bia mpese me nya me misika me mpese obi beka se jisika we na ye we NDC enti na ya na obi ka se ya stomach na pay journalist e ana no ye mesre because e bia nipa ni hye da nimi say o ka se wo betome now betimi atomi untimi you understand untimi ntomi because he can say na de me ade betome what you say so I think say omunya consistent afi omunso nyame right and no ye key also for kind unsro nyame say usro nyame no it's very important me not because me sro nyame what they say nyankopon ti na me ye de me ye nti esa na nkofo be ka den nti na me o ka me ho asem e ha me say adwuma mu say den yo enhame me te kra enhame o kra na me no bedidi asam enhame o betimi akama say me nya da sori anopa enhame because ade a tie wo say me ye adwuma o fan say it you I mean across the globe enye Ghana nko omo eti o baby bia obi kra say ya ma ne kwan enwura mu ameka na say o ne ye beko nana dear message na wo ma the mechanic say onso yankopon first the metimi akanzo say wono mo be ya akese fo no mo hye ase nketuam okay de toso say nye nipa nyina edi wachi ne pe wa asem also ti ase right de toso miensa ne say e afa bonifache fa boniche forgive right and when ya which timi minti ase ne na se for na mfa forgive learn how to forgive right it's perfect no nyankopon resentment doso sure men chima no de metia na metia there be fache because obetimi ewu you understand the last thing and is give you will be a unsamo ye because only nyankopon activate the blessings right and see these are the 5 things say suru nyankopon nyoma ye papa nyina hye ase nketua mu enye nipa nyina ne di wachi empe wa asem normal afen so fa boneche nema ye obi a oma ena nyankopon hira e wo nyoma nyina Nana Kwadwo Jantuah, happy birthday once again. Thank you. Nyame nhyira. It is well. Nana Kwadwo Jantuah.